бародаро мара правила бифаҳмед, бахшиш мепурсам. ҳама акамат гуфтум ки мақсад рӯи моро маҳкам кинед, ҳамиҷа ози мо натоем. агар кадомед ки бихоҳем ки ай пеш ҳами ҳодисаро бибинед, марҳамат ина биёед, ма дар ҳами балнисаем, номерома мемона ози мақсад адресҳои балнисара. ай пеш пайғамбармон муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд ки шахсе ки аз дари касалӣ медрояд, беҳтарин уммати ма ҳанаму шахсияте ки медроя хабар мегира аз дар як хоҳараш, як бародараш, ҳарчанд ки мо касе бошем набошем, мегӯям муъмин бародари муъмин аст. алҳамдулиллоҳ ки ҳама мо да хоҳар мешавем. салому алайкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. бародарои азиз, чӣ хеле ки мебинен, як навори парт уфтардем, як хоҳари мо шуморо як бародари дига корча заҳагӣ буд, 9 корчаш заҳ буд, айни ҳол дар баленса қарор дора. бародаре ки мебиненаш, ин бародармон шавҳари ҳамун кас мешава. бародари азиз, баъзе неправилно фаҳмидагиен даоҷа не бародаро, мо айни ҳол дар баленса қарор дорем. чӣ хеле ки мебинен ҳамиҷа баленсаи бародаро, айни ҳол дар баленса қарор дорем. ҳозир биромадем, ина пишти экран тағоиш ҳастай, бо як апашкаи дигаш ҳастай, қайсингили апаш ҳастай. алҳамдулиллоҳ, алло баракат шонта ки дар рӯзо ин хел пастӣ омагӣ дар бари ҳамин хоҳар истодагиянд. барои ҳамқа бародаро, ҳар як мову шумо хоҳар дорем, ҳар як мову шумо модар дорем. алҳамдулиллоҳ ки ҳамин хоҳаракмон як гулаки инвалид дига дошта. барои ҳамқа гапҳои лишни гап назанед, гапҳои ҳарси чиисмуси назанед. бесабаб бе ҳамин ягон чиз ҳамин муноқиша гузаштагиай ҳамин хоҳара корча задагиянд, не корчаш задагиай. ина шавҳари нозаниниш дар ҳамиҷа. ман хаберам ки худоиро баракат бута ки ин мардак дар рӯзои пастиву баландӣ омагӣ дар инҷа чих истодаги. ҳар мардак ранги ин мардак намешава бародаро. барои ҳам қадар лишни гапи зиёди гап назанед бародарҷоно. мехоҳед ина ман номри як кара мемонам, марҳамат биёен, хабар бигирен, биёен. аз пеш пайғамбармон муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд ки шахсе ки аз дари касалӣ медрояд, беҳтарин уммати ма ҳанаму шахсияте ки медроя хабар мегира аз дар як хоҳараш, як бародараш, ҳарчанд ки мо касе бошем набошем, мегӯям муъмин бародари муъмин аст. алҳамдулиллоҳ ки ҳама мо да хоҳар мешавем. як модар дошта будастай, и дига на бародар дошта будастай, на ҳеҷ кас ки бародарош дар бар. бародарош моем. имрӯз иншоаллоҳ ки мо дар баршем. айна ака, чӣ хеле гузашта буд ҳамун муноқиша, чӣ хеле гузаштагиай? салому алайкум бародаро. салому алайкум бародаро. мо ҳамон атаву хоҳар дорем. бахшишай шумо ягон гапи зиёдӣ нашава. хай ҳами хеле ҳодиса шид, ҳами оилаи моро ҳами ҳодиса ба сараш омад. хай намедонам чӣ бугум, ягон гапи лишни нашава. илтимос хай ягон тут гапи зиёдӣ нагӯем. кадомед ки мехоҳем ки ай пеш моро бибинед, ина марҳамат ба ҳамин адрес биёем. иншоалло ман бо мехӯрам, қайдтон гап мезанам. иншоалло ягон лишни гап намешава. масъала бародаро, шумо ҳам бифаҳмед, правилно бифаҳмед ки дар ин ситуатсия мардак дар инҷа чихт истодагият, дар болои экран ҳар кас гап зада наметавонад. бародаро, мо чанқа мезанем ки як видеоро бигорем, оли темболи бародар якум бора дар инҷа биромагиай. бародарои азиз, ҳамин масъалаи шида будастае ки биё бигзор ман ҳаминро худам гап занам. ҳамин масъала ҳамин дар никоҳи ҳамин бародар будастае, ҳамин хоҳари мо шумо дар никоҳи ҳамин бародар будае. ҳамин бачааке ки корчаш мезана, ман намедонам пеш чӣ аднашени дошта будастанд, надошта будастанд. ин якабе ин вақте ки ҳамин як ҳафта пеш занг мезананд, номрои ҳамин хоҳара як ҷое меёба, угражатш мекунад, меояд пеш шавҳараш, мегӯяд ки ҳамин хел масъалаи ҳамин хели корбораи мардак, ин ҳамин хел корбор шудагия, мара угражатм дорад. баъдан ин мефаҳмад ки хай чизи бидай набидай, пеш бидай. може алҳамдулиллоҳ мусалмонем ки бародаро, бояд ки мо пешина чизи бид набид. мегӯям ба гузашта салавот, аспа гирифте, асп дар таи пои худат наланга. зана ки гирифте, лаҷовша ки қапиде, сахт айпай зиндагит мешай, зиндагита худат мақсад пеш мебарем. зана ки агар ки гирифте ки ҳуиш ки доди, баъд иш дига ма иҷашта дига гап надорам. не ки алҳамдулиллоҳ ки хоҳаракбон омада гуфта ҳамин хел ситуатсия мара угражатм дора, ҳамин хел ин бародар қатиш гап задае, ҳамин хел бад.
این برادر قطیش گپ زده گفتش که برادر همین در نیکوی ما های بس که همین کار بروتا برای پای زندگیت بشه. خلاصی گپ که او گفته تمام ما کار نمیگیرم توچ نه در نیکو تا گفته هو در نیکو ما کار نگی گفته تمام ما کار نمیگیرم ما لذت نمیکنم ما میشم پای زندگی خودم. اینا همین خیلی بدن اینا یک هفته پیش همین کار شده بود زنگش میزنند توش رو با تلفنی همین کار را چیز میکنم. بعدا این برادر که گپ میزنه اینا گوشه چند خشت همین یک چند روز پیش همین کار запрещено? Да. Буквально шаг за территорию сделайте и снимайте. Ну, за ворота. برادرای عزیز دیگه در اونجا اومدن گفتن ممکن نیست اجازت نیست запрещено من نمیدونم با چی خاطر. خلاص گپ که برادرها همین خیلی حادثه شدگی دسته اینا با یک بار دیگه می برادرمون گپ میزنه همینجا شا اوبشیم چی خیلی شدگی چی خیلی شد برند. سلام علیکم یا بار دیگه برادرها اپو خوارو همه کسا خیلی بین او چی گذشتگی که من نمیدونم یک روز همو بچه در علاقه بر اومد مقصد اگراژت کرد این اویلای ما اومد وقتی مرا گفت که هم خیلی اودا مرا اگراژت کرد وقتی من با تلفن قطعش گپ زدم هم صحبت شدم مقصد اویلای ما دیگه غمش نتی خیلی چیزی بود بین شما گذشت بیا در کار نیست و وقتی که مرا گفت که مقصد اویلای شما باشه همیرا نیکو کردگی باشی خوب گفت دیگه غمی نمیتونم گفت مایلش ما هم صحبت شدیم صحبت کردیم و بینید رفت و دیگه زنگم نزد دیگه یگون گپ نشید بعدی یعنی یه هفته زیادتر تقریبا 2 هفته پس همین حادثه رخ داد. برادرها مرا پراویلا بفهمین بخشش میپرسم من محکمت گفتم که مقصد روی ما را محکم کنین در همینجا وزمونه تویم اگر کدامید که بخواین که ای پیش همین حادثه را ببینید مرحمت اینا بیایید من در همین بالینسه نامرام میمونه و مقصد ادرسوی بالینسه را ای پیش حتما قطعتون هم صحبت میشم حادثه کور ای پیش میفهمیم خیلی کدامید که اگر خالصان لیلو از برای الله یاردم کدگرش باشین یاردمش کنین یاردم کدگرش نیستین دعا کنین در حقش تمام همیش کفایه خطون بفهمین برادرها که اپراسیون سیرسا دو بار شده پفتور شده پلیکم در کور به حد پلیکالون در کوره مقصد خیلی چنین ای دست مومدن تومیر زده بوده و کدوم خیلی بسوتش و بالیسش زورمون اومد به همه اکم خیلی برو اومدیم التماسش کردیم دستگیری که خیلی خدا با شکر اومد دستگیری مون کرد مینا دوریم همه چیز به خواهش خمونه ما همه اکم خمون زوره کردیم این چیز به خواهش هم مادر شای هم اولاد خیشه هم خیشتوار خودش قضیه که ما همه روی نوار ببرویم مقصد ای مردم خمون همون کمک برای برادران عزیز وجا یک تقویش بود بچه تقویش داد خیلی بچه که نفس بچه که خوب مقصد خیلی برادر جان مسئله هست که کار همه کساده که الحمدلله که در افدا کار بود میشوه کار میشه خیلی کدامید که یاردم کردن میتونین یاردم کردن نمیتونین هیچ برادر اگه الله خودش میدونه این سیتواسیه را برادر او بچه من نمیدونم برای چی کار کرده او چه خیلی سستانی در دسته کار کرده این پس همین کار بور چیش حوزید دپروس ده قپیدگیشان دپروس رفته است انشالله که چیزی که شوه نشوه بعد بو گپ میزنیم که چی شده چی نشده نو سستانی خوارک به حد وزمین بچه شخمه که نه کورچش زاگه بغرض نه کورچه دیگه نه کورچه با حساب ها با پوش زده ها با پوها و خیلی نه کورچش همه страшніш زاگدسه همه چیز دسته ده برادر خداوند خودش با نه کورچه این خدر دمیدون زنده موندن باید نامش قهرمان مادر بموننش انشالله که همو خیلی میشوه دعا کنیم برادر خیلی چیکار کنیم برادر جانم سیتواسیه همه خیلی به خاطر یک گولک اینوالیدش یک مادرش یک دستگیری کنین بالای سر فرزندش بیایه با بیچاره همه به دسته که مادرش همون نگاه بین میکرده مادرش با همون نگاه بین میکرد دسته بچه خونه به دسته ها برادر من از شما خواهش میکنم به خدا قسم کدامید که همین خیلی کار میکنین ای خدا بترسین ها بچه الحمدلله که ما مسلمان هستیم خواهر ما میشوه خواهر خطون میشوه وقتی که شوهر میکنه وقتی که یگون گپ میشوه
دیگه پس ای کارو نگردن. شوهر که کد در حقش دعا کنی که خداوند زندگی خوبش بده، خداوند زندگیش خوب کنه. баъди навори ҳамаи акам ӯ рӯз када буд, партофта буд, дина худо ба шукр хеле бачаҳо омадан, ай пешам суҳбат шудем, дидам ситуатсияро, хеле бачаҳо омадан, гап задем, ҳам суҳбат шудем, ай пеш дидам бирафтан. инам кадомед ки хай алло баракат шумата касе ки ҳамаи қагуфтаниам бародаро илтимос неки када наметавонед дар комментар ягон гапи зиёдӣ нагӯед. илтимос ки модари ӯ мехонад, нито мешава, беҳиҷолат мешава, мақсад нагин ягон комментари. бародаро картаи худшунай, ҳама чизи худшунай. иншоалло ки чи чизе ки расход мекунанд, чи чизе ки мешава, ҳамаша иншоалло ки охирда ачод учодша ҳамаша ҳами бародар бо мега ки нами хел расход шудаги. ма худам лишна бародар дидам, ҳамҷо дидаистам ки мақсад инами бародар чӣ хел расход кеста. хай оилашай бародаро, чӣ хеле ки боша набоша бояд бикунӣ. зан тоқа барои ҷогара нестай, тоқа барои авқот карданат, барои ягон чизи дига нестай. хай муноқишаи шидагие ки мақсад беҳад ситуатсияш тижоли ситуатсия да ҳастай. мо агар ки битонем ёрдам кунем хуб мешавад, агар ки натонистем дуо кунем. тамом нимо қадар бародарҷонам. боқӣ дар амони аллоҳ бошен. худованд нигаҳбонтон боша. ма адресаи балинсара ҳамаша мемонам, ҳамаша чӣ мекунем. ака ма бисёр комментария хондем, сурати бачара монен. бародаро ма фикр мекунем ки дига стоид неста сурати ӯ бачара мондан. таваккалаш ба худои таоло. комед ки мехоҳен биёен ай пеш, суратош ҳамаш дар ҳамин бародар ҳаста, ҳамин ишонтон мета мебиненаш. хеласт. бале. худо нигаҳбонтон боша. дар амони аллоҳ боше бародаро.